He tūmau e rongonui ana I te ao. E mahitahi ana a Peter Gordon ki te marae o Papatū Nuku Kōkiri ki te tiaki I ngā kai e maumau ana e whiu nā rānei. Ko Kai Ika te ingoa o tēnei kaupapa, e whitu tau tōna kaumātuatanga. E ai ki ngā whakapae neke atu I te 300,000 kilogramu o te ika, ko tohaina atu ki ngā whānau me ngā hapori I roto I ngā tau. Kia te huri ake tātou, kia Micah Ackroyd. Ko te marae hei hangarua I ngā kai, ka kōtirihia he upoko ika. The Kai Ika project is more than just recycling and repurposing food, it's about relationships. He mahi kotahi a Papatū Nuku Kōkiri marae, Legacy, te Outboard Boating Club, me te wāhi kai a The Homeland, ki te hanga te kaupapa nei a ko Kai Ika. It's about building relationships with the whenua, the land, building relationships with the moana, and more importantly, building relationships with each other. Ko Peter Gordon he kaitunu kai rongonui, I whakatū I aia ngā wāhi kai hei horapa ana I te ao, he rawe ki aia te hangarua o ngā kai. I heard about the Kai Ika project and I thought, oh my God, this is just so wonderful, because as a kid growing up, my father was never happier than when he sat down with a big fish head in a pot on his lap and he just sort of suckled the flesh out of the bone. So I kind of grew up eating fish heads and I thought this is a really cool project. I te timatanga I hoatu a te Outboard Boating Club te kauma ono kiro karamu o ngā wāhi ika ki te marae. I tēnei rā nui ake I te kotahi tāna. My grandfather used to always talk a little bit more about how we value the head and that the head were given to the chief, and that was a sign of respect. Our tupuna understood that the nutrients were in the head and they were high in collagen, omega-3s, and the softest part of the meat was on the cheeks. E hara ko ngā upoko ika anake, he matatau rawa te marae nei I te mahi mara anō hoki. I have to say, if Val and Lionel would let us, we would buy all the produce because it's amazing. Mō Lionel hotene, ko te mana motuhake te wawata mā tāna hapori. Our aspirations is to, build an economy that has reciprocity at the forefront. Koha atu, koha mai. So the future looks like fish broth and stock, fish fertiliser, creating meaningful employment for our community, reducing that poverty gap. Mō ngā tāngata e hia kai ana, he kaitahi ki The Homeland hei te taite, ko ngā upoko ika ki runga I te rārangi kai. Micah Ackroyd, Te Karere.